radi se o tome da su praktično sve saobraćajnice u gradu Sarajeve bile izložene vrlo preciznoj snajperskoj vatri. Počev od najjužnijih dijelova, dakle od Stupa do Baščaršije, nije se moglo praktično naći ni jedno mjesto od nekih 50 metara, pogotovo ni jedna raskrsnica koja nije bila izložena toj vatri. Mislim da je to jedan od oblika specifičnog fizičkog maltretiranja građana Sarajeva. Jednostavno se je htjelo sa strane agresora staviti do znanja da nikakva sloboda kretanja, niti ikakvo kretanje uopšte treba biti dozvoljeno. Bezbroj puta smo imali hitne intervencije da spasimo te ljude koji su vozeći bjesomučnom brzinom, željeći da izbjegnu snajpersku vatru, izgubili kontrolu nad vozilom i našli se na tačnicama tramvajskim ili su jednostavno udarili ogradu ili neke prepreke koje su i same bile sa bočne strane saobraćajnica ili čak o drvećem volejama. Bile su to tragične posljedice svaki put. Ne sjećam se da je u tom periodu rijetko ko prošao bez smrtnih posljedica. Dakle, to je praktično bilo ubijanje ljudi na jedan, ja bih rekao, ipak do tada i u istoriji i rata i nekih drugih obračuna rijedak ili bolje reći prvi slučaj.